مدیا PKK عرف و عاداتê wê tiştê herî sereke çîroka îxanetê behsa îxanetê dike û kî rexne li PKK bike xayîn e, kî rexne li PKK bike hevalê dewleta Tirk e, ajan e mît e û yanî çi ku layıqî bejn û bala PKK tê û dike davêje li ser kesên ku rexne li PKK dike mînaka ku tedî bavûkalê me dibêjin yanî gotinê Kurda keçelo navê mil te kumê me li serê te ye. PKK eynî vê meselahanê kiryarê ku dike dixwaze bavêje li ser aliyê din hêzên din di nav re yanî bi taybet û bi şêweyekî wilo ev heyê çendîn sal e yanî PKK vî meselahanê didomîne PDK û malbata Barzanî. Ez nabêjim yanî PDK û malbata Barzanî melayîket in lê ez nikarim ji Kurdî tiyê derxînim. Ez nabêjim ku şaştî û kêmanî di dîroka wan û di rojava wan de tune lê ez nikarim bêjim ku PKK serê sed rast e û PKK gelekî baş e û PKK melayîket û çiraşîr e û welatparêz û şoreşger wek PKK tune. Tiştekî dûrî mentiq e, dûrî exlaq e, dûrî rastiyê ye, dûrî dîrokê ye yanî. Tiştê ku PKK dike civaka Kurd bi rastî û hestên netewayî, bîr û boçûnên netewayî, nasnameya netewayî armanc digire û lê dixe. Yanî yekî ku bêje ez bîr û boçûnê netewayî û dewleta netewayî diparêzim Barzanî bi ne Barzanî be? Kî be yanî? Kurd be, ji Bakur be, ji Başûr be, ji Rojhilat be PKK wî dike reş dike wekî kesekî şûndemayî, wekî kevneperest û PKK modern e yanî. Yekî ku rabe mesela bi aliyê siyasî berê çareseriya mesela Kurd bike aliyê siyasî û rexne li çekan û li çekdarî û rêxistinên çekdarî bike PKK wê dîrekt wî bike xayîn û ajanê dewleta Tirk û tiştên bivîringî. Halbikî ku dewleta Tirk dixwaze yanî heta hetayê PKK hebe heta hetayê çeka PKK hebe û ji ber ku bihaneyekî mezin û stratejî heye di dewleta Tirk rewşa PKK ku nihatê heyî yanî leşkerîbûyîna PKK û leşkerîmayîna PKK di berjewendî û menfaetê dewleta Tirk de ye û ji aliyê din polîtezebûna PKK ango bige yanî ev rêxistin bibe siyasî sedî sed yanî û çeka deyne û dûrî tundî û şerê çekdarî bikeve ev li dijî berjewendiyên dewleta Tirk e û di berjewendiyên gelê Kurd de ye lewra PKK dest ji çeka bernade û tim teşwîqa şer dike û kuştin û şehîdbûn û xwîn û bi vî mentiqê yanî bingeha avakirina PKK ev e. Baş e li Rojavayê Kurdistanê jî ev çîrok berdewam in çîroka xwîn û istismara şehîda û xwîna şehîda û malbatên şehîda ku kî ji van malbatên şehîda ra bi rexne li PKK bike we xwîna zarokê xwe firot hûn li dijî xwîna zarokê xwe derdikevin û li dijî keda zarokê xwe derdikevin bi vî mentiqê hane yanî PKK dixwaze xwîna keç û xortê Kurda li dijî gelê Kurd kar bîne wan kedî bike wan tim dibin kontrol û dibin vî alê hestiyarî alê atifî gelê Kurd dagir bike.
civaka Kurd dagir bike. Lewra ez pir rehet dikarim bêjim yani PKK tevgerekî dagirkirina siyasî ye di aliyê medya, di aliyê polîtîk de civaka Kurd dagir kiriye û xera kiriye. PKK tevgerekî dagirkirinekî eskerî ye. Her tim çekên PKK ketiye xizmeta dagirkirina a eskerî û a siyasî a dijminê gelê Kurd. Li Îranê, li Sûrî, li Iraqê û li Bakurê Kurdistanê. Pir rehet ez dikarim bêjim PKK yani wekî tevgerekî dagirkirinê ji ber ku encamên hene, encamên civakî bi, encamên siyasî bi, encamên eskerî bi, encamên demografî bi, kesê ku ji ber PKK û çekê PKK baz da, eger li Bakurê Kurdistanê bi, eger li Rojavayê Kurdistanê bi û niha rewşa Başûrê Kurdistanê jî diyar e, pir rehet, pir derfet, pir argument di merû ku merû PKK wekî tevgera dagirker binirxîne li ser hemû astên û radeyên ku me behs kirî. Li bajarê Girkêlêgê, bajarokê Girkêlêgê li gorî medya PKK wedîtî daxuyanî û çalakî û pêncî û yek keç û xortên Kurda wekî şehîd, wekî kesên ku jiyana xwe ji dest dane hatiye elankirin. Di nava YPG de, YPJ de, Qesedê de, Hesedê de, Mesedê de, HPG de û ev tiştê çîrokên ku PKK ê pirin di navan de pêncî û yek kes. Baş e ev apoçiyên ku di medya PKK de dixebitin û ja di qunaxa meha Hezîranê û meha Temûzê divê qunaxa hane diyênî. Ji xwe meha Temûzê jî di meha Tîrmehê jî bêdawî diçe. Di qunaxa di meha de pêncî û yek kes jiyana xwe ji dest dane. Bes eger em vegerin rewşa em ê bêjin HPG deynin alîkî, deynin alîkî. Lê Qesede û YPJ û YPG û ev tiştên ku heyî li ew herêmê Rojhilatê Firatê tiştê ku di destê PKK de mayî tu şer û pevçûn çê nebûne. Yani dibe ku yani em vegerin gelo ka daxuyaniyên YPG, daxuyaniyên YPJ, daxuyaniyên Qesedê wan top bikin divan her du meha de û li hejmar binerin. Hûn ê binerin ku ev hejmara hanê ê ku di daxuyaniyê de ku hatiyî gotin ne pêncî û yek kes in. Nagêjin pêncî û yek kes divan her du meha de jiyana xwe ji dest dane. û ez hêvî me ew zigurt migurtê ê ku di Qesedê de dişuxulin ew Ferhat Şamî çi ew Zehtûtê hanê bere derkeve bêje heva daxuyaniyên me divan her du meha de mesel yani mînak ez ê bêjim di Qesedê de 10 kes jiyana xwe ji dest dane. Di YPG de nizanim 10 kes, di YPJ de 10 kes û di nizanim wilo bi giştî bi înformasyon bi deta bi dîdirok eşkere bikin ku na divan her du meha de bi rastî pêncî û yek kes çekdarên PKK û YPG û YPJ û PYD û MYD û yani navê wan me re di nav wan de dibe mere bi belge eşkere bikin ku bi rastî pêncî û yek kes jiyana xwe ji dest dabin. Yani çawa çêbû yani ev pêncî û yek kes bi ku diçûn? Yani navê wan eşkere kirin ji malbatê wan re gotin. Bi boneya vê nûçeya hanê tê bîra min yani em di nava PKK de bûn û hevdû naz dikin. Gelek şervanên gerîla PKK wan kuştibû, PKK wan tasfiye kiribû. Bi bohne yani bi tuhmeyên xayînin, ajanên nizamçîne û xerabîkirinê PKK gelek kesa kir. Bi seda tasfiye kir. Apo di 2080 dibêje Serokê Newewî dibêje di nava PKK de 15000 kes hatine tasfiye kirin.
دیجا داویج لسر ارگنه کنه داویج دخستی ارگنه کنه و دخستی سلیم چروکه یا و سعید چروکه یا و نزانم شمدین ساکه گوته دی آپود خوش مثلا چوا خولو خودشو دخستی کسین دن حیاوی چاقی حیا 10,008 هاوینا 10,008 15,000 کس مقاصیسی حلبجه لناوا PKK ده هاتنه تصفیه کرن وندا کرن ام جی دما کو عمل دربسیه ما کار دکر یعنی تبیرامه رحمتی عبدالرزاق مل اسماعیل دما کو PKK وکی شهید وی اعلان کرد د آخافتنین برپرسی PKK کو شرکی لهمبری دجمن و ببرخدانه کی مزن حواله عبدالرزاق حواله بشیر جیانا خوش دستا و درو يعني PKK وی تصفیه کرد يعني PKK وی کشت محکمه جر چکرنو وی تصفیه کرد يعني عبدالرزاق مل اسماعیل وكي نقولوش يعني كيجي يعني اسكار مش دربيسية ايكو وان شهيد اعلان كرنا ولي PKK وان تصفيه كري مثلا مينا كاز دبيجم از بحسب باجاركي سر اصلا دربيسية ديك يعني مالباتكي جلكي ولاد باريس جلكي درست جلكي فداكار جلكي كرد مالباتا عليه داوي دكريوي تفلي PKK بون عبد الرحمن وعبد الحميد يك جوان دولتا ترك في شكا دولتا ترك جيانا خوش دزدا يك جوان PKK كشتي لي دما هات دولتا دشر ده وشرو بفشونيم دولتا ترك ده دشركي مزن ده وبرخدانا كي مزن اللي هم بري دولتا ترك او راسته لي ايدن ايكو PKK شيوي تصفيه كر دی سعینی چیروک PKK دوباره کرد لهمبری دولتا داگر کرد ارتشا داگر کرد و برخوتان اکی بزن جیانا خوش دستا شهید کرد جهاد کاروان آزادیه و PKK وی تصفیه کرد وکیدن کی ون کیجی دخوازن گلک چیروکن کو PKK جمالبات وان رگوتی نراستن سر شهادت آزارو کی وان نراست درو از يعني سر اصلا باجارێکی بچوو چیرۆکە کەماڵی خەنسۆ شەروان بوو شەردان بوو دنابە PKK جیانا خۆشدەستدا يعني لە گۆری ئاگاهیان شتێک و جمالباتێک گوتی نەڕاست سلێمانێ مستۆ کوڕی وی جیهاد ئەدەم قەیناوی وی لە ناوا گەریلا دە باران بوو شتێکی ولۆ چیرۆکە کو جمالباتە وان ڕگوتنە نەڕاست لای لقمان ناوی کود از نزانم چبو مالا کلش امینه کلش يعني تشتي كوش مالباطا وان رقوتي PKK تشتي كوش مالباطا وان رقوتي وچيروكا كيولو الهفعانية نراست يعني اگر PKK چيروكا شهيد او شهادت ده دروادك اگر چيروكا شهيد ده دروادك دو وكيدن دوي وچوا دروانك از وان اب میناکن پر بچوک پر هندک لسر آستا ور و دره و خاپاندنین تفگرا داگر کر آخاپوچی کل جواکا کردک کل گلی کردک کل مالبات شهیدادک مالبات شهیدا وی هرنج مالبات شهیدا ربیجن آبنر دف داویجن زاروکیر و دف داویجن خوینا و نراست ایکو دف داویج خوینا شهیدا PKK بخویه جا آپو بگرن آپو دما لیبورینا خواه جا عسکری ترک دخوازه و دبیجن مالبات شهیدا عسکری ترک دک شهید دیمه کی زاروکی و آپو زاروکی و دک تروریست چه نابه هر دو شهید بن چه نابه عسکری ترک شهید و گریلا شهید جو خواسکا هر دیجی بکرا شهید خواسکا بکرانا نکر نها او بریتان درسم دما دبیجه ویدیو اوید خلقا در باس بید در خسکو کسی که دچه لشکریه دولتا ترک بیناموسن بشرفن خاینن و آپول آلی کی دنجی دبیجه از لیبورین آخوا جی عسکرین ترک رو دخوازم جمالباتن شهیده عسکرین ترک رو دخوازم باشه کی راز دا آخده
یا آپو دروادك و اف بريتان ديرسم راس دا آخذ یا بريتان ديرسم دروادك و يعني آپو راس دا آخذ يك جي هر ديا دبي چينا به هر دو راس بن هذا ماذا كي دخوازن يعني دما آپو سروكي وي نووي ليبورينش عسكري ترك دخوازه اف حقارت الهمبري شهيد كرد و كردستان دناوا پککید جرو جاوای كردستاني جباشوري كردستاني جرو جلاتي كردستاني چي نابه باشه اف مالبات الشهيدة مالبات الشورشگرا اف كسن سياستي لكن اف كسن روشنبيرن انتلكتوالن هلبستوان نزانم استرام برانا دبيجن يو نابجن اف سروكي نووي چد بيجه نابجن بريتان درسم چد آخره نه يعني اف قلي كرد شما ولو كتيبي حالة هانيك شما كتيبي روشة هاني مخابن يعني برسكي دشوار برسكي قرانة برسكي تعلى وراستي لدوه هي راستية كهي او راستية هاني بكرتي اسكارم بيجم سوجو سبب تفگرا خاپوچی داگر کر کجواکا کرد داگر کری هشتی کجواکا کرد کسی کرد جی پککی بترسن بیترش دولتا ترک جی پککی بترسن بیترش دولتا بعث جی پککی بترسن بیترش دولتا خمینی و خامنه ای رژیما